Stella Apolot Isodo abala gurupuna patata kaisa kanikidi kaj anata re districta ngora kere ebe ita medaun ka ngole diopet kede isirigine milonte dope ko mama ise ikuro bale arai oragini o patei o kanisana kanu ayana kinike na ajokan aporitungo puputo teso ageunengo aishana kinitunga achamu na Alomar to mogurupe do pete otomo chalo Aimono kikina botungo chamu to ngora be ira jo bon mamji per regielo konyi potesi ne pepe gank no automatic otomo inono la teso la teke le inono e kuzo na Aimono kiteja tekere bakaibe tabu grupu baka nebe aida angoronu adolo no kini bonika so era ni boro sai togo gongi tunga dodo na yare kini beiti kapuna jauto iriago na rito na ito poli kapunu o season le bunit ebute ya pie do item buna irai borolu ipoto matukota na datu ko na wadika un kede Ministry of Trade and Cooperatives engare no koli gurupun lo apotu ijauti sirigini ko kirolo ka ikeche gurupun kese eyala masi ka ekariei lo ti da geona ta MP sa pugan mamsa idumutor ona rebolo ne puto seta o keda la Stella Isodo akoto ngalimo kin toto Stella Isodo abongo parliament olimoki musebeni da ngena jasi group na tot longa yala moto kanwe mabebo ba honorable che ageo na ga ta honorable funa pugan mama honorable no bu ikeo sangoro to bu engare noko kesa poto ishalami kesi Stella Apolot Isodo kanu ake swam ay ngara kiti ike Itunga koto mo gurupun aya Stella Isodo kapun alwai keona ejautene wakoto mokalia leda koto ronga lepi idi otunga na nene jaine etoso matikapu ne jok teteroni ke unoto mokalia wako kotonga yatakina limbonbe mamuli sirigini erai bobolu Isodo erai sirigini we podu sai keona Atukono ngono Kanwa TV East tolbate daiti osomero kalo koile oitela tot kotema toto Kongora District